Jesu Kristu inkosi. Ngithanda kunivusela nonke, ngivusela babe, ngivusela make, ngivusela laba buya eThongathi, ngivusela laba buya kuBopinani, ngivusela laba buya Bolikazi, ngivusela nonke nalaba khona la elokhali. Jesu Kristu inkosi. Siyanamukela ngosami, sijabule kakhulu kuthi nibe kanye nathi kulendzawo etinhlitweni tethu nje kuqhiqhima injabulo yokuthi niphumelele. Besine challenge kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nigcine nifikile. Sibe ne challenge network, singaqhumani, location inganifikisi, kodwa makabongwe uNkulunkulu ukuthi nyalo sikulendzawo silapha ebukhoneni beNkulunkulu sitoliva livi lakhe. Amen. Ngijabulile mina ngitonamukela ukuthi khululekani lana kusentabeni yendlu kaJehova. Lele nathi ukuthi kufanele kwentiwe entsabeni akwenteke kulendzawo. Amen. Sinetindzawo tethu ukuthi umuntu uma ngabe ativela ukuthi imvelo ikhona la kuye, sibekile ke manje maphepha la 3 letingala tabomake leyi-1 lebekiwe naleti letivele tala tabomake, bese leyi-1 lesekuqaleni le-green yabo babe, leyi-1 le-green yabomake naleti lesinato khona la khaya tabomake. Ngiloko lenginako konkeleni kudzingako noma nidzinge emanti sitsinzeni ngoba akhona emanti lakhona le bakhona labatoniseva ngayo. Namukelekile ebukhoneni baNkulunkulu, diveleni injabulo ngilona loyo nje akakhululeka adumise ngalendlela lativela ngekuqhiqhima kwenhlitiyo yakhe. Haleluya. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga sifikile manje. Jesu Kristu inkosi. Amen.